আজিৰ কুৱেশ্যনটো আছে fill in the blank. If he this rich, he would travel around the world. Option A আছে is, option B আছে was, option C আছে has been, option D আছে will be. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বিটো। If he was rich, he would travel around the world. এইটো এটা হাইপথেটিকেল মানে যেটো কল্পনাপ্ৰসূত অৱস্থা কিন্তু সেকেন্ড কন্ডিশনাল হয়। গতিকে ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব? If he was rich, he would travel around the world. Next এটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। Fill in the blank. If you this more careful, you would make fewer mistakes. Option A আছে are, option B were, option C have been আৰু option D will be.